खुरुमजरी मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमकु तरामना ओक्सरी हौजिक अहानबदा हौजिक फावगी मरुयबा पाव पिजरी बैंक की प्रोसेस तपथबना स्कीम सिंगी खुदोंग साबा लमदम मसिदा फंगनबा ngamdre haina फूड प्रोसेसिंग की MOS निरंजन ज्योति न फोंदोखरे अमसुंग मणिपुर सरकार की अमतंगादबा मेडिकल कॉलेज जेनिम्स ऑपरेशन तौबा लापा अनाबसिंग मतम साना ऑपरेशन पांगथोकबा ngamdre हौजी मखाता न पाव संदोक न पिजरी बैंक की प्रोसेस तपथबना स्कीम सिंगी खुदोंग साबा लमदम मसिदा फंगनबा ngamdre haina मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मिनिस्टर ऑफ स्टेट निरंजन ज्योति रंगासी क्लासिक ग्रांडे द पांगथोकपा फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव की थरम द हाइक्रे थरम मदुदा इंडस्ट्री मिनिस्टर TS बिस्वाजीत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एडिशनल डायरेक्टर मधुर परन चीफ सेक्रेटरी जे सुरेश बाबू यावना मकोक थोंबो ऑफिशियल कयाना सरुप याखी निरंजन ज्योति मखाताना हाइकिबदा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री असी स्टेट सिंगदा थमदुना लौमी सिंगी इनकम हेंगतहनबा पाइकटपा खोंगथांगे सरुक अमा ओइना ngasi gi tharam asi pangthokpane agriculture amasung horticulture gi pothok marang kaina putholiba mafam masida mapandigi pusilapa potlam sing oina sijinaduna leidi haiki सरकारों की मंशा उद्योग को माहौल लाइट बिजली पानी जमीन ये स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है और जहां मैं आज खड़े होकर बोल रही हूं अभी मणिपुर में एक कोल्ड चेन अकेले स्वीकृत हुई है और कोई भी योजना नहीं आई है। अभिजीत जी ने जिस गंभीरता से इस विषय को लिया है मुझे लग रहा है कि अब ये जो एशिया का गेट है एशिया का दरवाजा है पूर्वोत्तर का क्षेत्र है यहाँ जरूर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम होगा। मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहती हूँ आप हमारे मंत्रालय में आवेदन करेंगे आप आके बैठिए जितनी सहयोग आप हमसे चाहेंगे हम पूरा का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं लेकिन बेचने वाली बनाने वाली दुकान लगाने वाली महिलाएं हैं तो मुझे लग रहा है कि प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम महिलाओं को अधिक ट्रेनिंग दें तो मुझे लग रहा है वो भी मार्केटिंग में आकर के अपना काम कर सकती हैं। यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं। मिनिस्टर TS बिस्वाजना बैंक की लोल पीबगी चना कांगलोन असी मतम यामना लौबा अमसुंग स्कीम की चना पथाबसी लमदम असिदा सानबा वाटपना मरम ओइदुना स्कीम अमसुंग प्रोजेक्ट की कानबा मतम साना लौबा ngamhande मणिपुर सु प्रोसेसिंग की खुदोंग साब लेहनबो होनरी मसिदा मिनिस्ट्री की मार्केटगी पांगबा याबा मतेंग पांगबियो हाइखे खाने पीने की चीज ज्यादा से ज्यादा हम मोरे से और बर्मा से और चाइनीज का क्यों इस्तेमाल करना है वो सभी जो चीज़ आते हैं इसकी प्रजापति जो इसमें से क्या है क्या नहीं है वो टेस्टिंग यूनिट भी नहीं है हमारा यहाँ में इसमें से भी कुछ भी हो सकता है इसलिए यहाँ में सब कुछ मिलता है यहाँ में सब कुछ है हमारा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है हमारा वेजिटेबल है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है हम कुछ कर नहीं पा रहा है तो हम कुछ नहीं कर रहा है इसलिए यह सब हो रहा है लेकिन वापस हम मेक इन इंडिया के मैडम से हमारा यहाँ में बने बाहर में भेज दे बाहर से पैसा आए हमारे स्टेट में रहे स्टेट का प्लान बढ़े तभी तो हमारा डेवलपमेंट होगा और हमारे स्टेट छोटा है सब लोग मानते हैं और हमारे स्टेट में सब कुछ है। मणिपुर सरकार की अमतंगादबा मेडिकल कॉलेज जेनिम्स ऑपरेशन तौबलाक अनाबसिंग मतम साना ऑपरेशन पांगथोपा ngamdre ISTV न्यूज ना फंगमा पाव की मतुंग इना जेनिम्स की ऑपरेशन थिएटर दा नोमदा तोंगान चोंगानबा अनाबा यामद्रबदा निपान मापन ऑपरेशन पांगथोकलंबा अदु हौजिक मरी मंगा दगी हेना पांगथोपा ngamdre हाइरे ऑपरेशन थिएटर दा बेड अमा खक्तमक सिजनरी हाइरे पालिबा लेंगा असुन हेल्थ सेक्टर दा अहेन ममियंग संबगा लोइनना तोंगान चोंगानबा स्कीम कया पाइखेट खिबदगी जेनिम्स ता अनाबा येंबगे सांग हेंगलकनी हाइरे पावसिन मखा तारदुना तंगाई फदना अथुबा मतमदा पांगथोकदबा ऑपरेशन फावबा ममांगदा अनाबा मयाम लेबना यामद्रबदा था अहुम मरी ngairaga ऑपरेशन तौबगी तंगाई फदबा लाक्ले मसिन मरम ओइदुना जेनिम्स ता लुपा लिसिंग तरा फाना संगलोइतबा गोल ब्लैडर लौथोपगी अनाबा फावबा प्राइवेट हॉस्पिटल दा लिसिंग कुंथ्रादगी कुंथ्रा मंगा फावबा संगदुना ऑपरेशन तौबा यावनरे फिबम मसिदा मियाम की खलगा लेंगावना अथुबा मतमदा मियंग संगदुना जेनिम्स ता लाकपा दरकार ओइबा ऑपरेशन सिंग मतम साना पांगथोक हन्नबा दरकार लेबा डॉक्टर अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग हापसल हनिंगबगी अपाम्बा जेनिम्स ता लायंग लाकलिबा सिंगना थमनरक्ले
Miyoi ba amana masagi asyam ba wakal losing season na duna putok pa polam duda miyoi amagi lady ba hak intellectual property right haiba hida masigi matang da nomagi oiba state level seminar ama palace compound leba Maharashtra Budha Chandra College da pang thokre thoram aduda examination controller aramba L Somorjit PIC Manipuri Scientific Officer Incharge RK Pritam University and Higher Education के Joint Director L Iboyaima Amadi MB College की Principal Dr. M Chandrana मरुइबा मियो सिंह ओइना सरुप याखे Joint Director Iboyaimana asiguma seminar asi atai college samadi institution singdasu pangthokpa mathau tai haike Intellectual property rights are given to persons over their creations or inventions. The use of his or her creation or invention for a period of time. So it's not a permanent right, yet he or she, the inventor or the creator, are given or is given a certain right over his creation or over his invention. We should encourage the students to participate in such seminars and workshops. Otherwise, their intellectual career or their intellectual habits, moral character will not be exposed in today's world of competitions. Masagi anaba amadigi mamang thagi tang kungamanga dalai kidraba Waikong Tespur makhalekai digi VDF oramba maibam Kanta Kumar gi imung manungta Commando Thobal unit na lupa lising yakai homdoi sangwa gi senpam Sukanya Samriddhi account ama hangduna tengbang kre account ke passbook amadi mari le na basia sangasi Thobal gi SP Gautam na Kanta Kumar gi loina bida khusin na kre laikhidrabagi sarda mamang dasu lupa lak ama mateng pikre haidi Police officer kaya yauna pangthok pangasigi thoram aduda SP Gautam na angama mateng pangliba senpam asina mahake lehoriba masagi tungi punsida mateng kharadi oigani haike इसे ये पीपी होता है काशुन पीपी होता है ना एक दा सभी सुकन्या समिति अकाउंट में हांगबिरगा आगां की मम्मी दा हांगबिरगा है ना डिपॉजिट सिलेक्शन के लिए तो बनी हाई रिवर अकाउंट ना कोई तो ये तो है ना 15 years होगा चाहिए तांगा होगा है ना लिसिंग अमो वहाँ पर का याम दबले लिसिंग अम्मा मैक्सिमम दा तामगा लिसिंग का वहाँ पर है 15 years डिपॉजिट तो होगा after 21 years तमाते mature के लोग फोकस होगा अगर उसकी मैं लाइफ कुछ तम बता है माना तुंगा 18 years के तुंगा बाकी कितना फ्यूचर में तो समझ में आना बना जैसे पुलिस की तरफ से फिर से हान बने लोग चले Nambol Foizing da Laiba Sunning Lairembi Harabungda Maiba Signal Lainana Bamadi Sunning Lairembi Development Association ki office among asi BJP Manipur State Unit ke Vice President Thaunawzam Basantana Sangaduna Miyam the Kusina Kray Deputy Chief Minister Y. Joy Kumarna Apun Basanpam Lupa Lak Ahum Mating Panglutuna Sabani Hairi Ngasigi Sangabagi Thoram Aduda Association gi President S. Ibochau Nambol Municipal Council gi Chairperson C.H. Basanta Amadi Councillor Kayana Sarup Yake Board amadi council na lower class 10 amadi 12 ki parikhya sada humdra ki mathakta mark phangduna pass tarok laba amadi position lorot laba Mahero Singh IAS MCS MPS amadi doctorate degree phanglak laba Singh opagi tharam ama ngarang thanga salam lekai da leiba thanga high school da pangthokre All Manipur Thanga People's Welfare Association na sinduna pangthokiba tharam aduda PDA gi chairman su oiriba MLA T Robindro Veterinary Director N Chauba Opa Adaksa N Dinesh na Singba miyoi kayana sarugya ki MLA T Robindro na afaba khunai ama semada lairik haibata natana laisu khangba tangai phade haiki masi apana thangai kendagi MLA ma ore haibata thangai kendagi da namse hore isa na usin chibo apana achuba la penta Mapunya mangcik bermula cik apa mati pamangan betul. Aku suka terhenti. Orang yang ikut main berani berusaha. Hari menurutnya, main patu ni lawa mana self photo. Isan mana sebagai. Tapi lepas itu main terang mau terang kalau cakap apa, mana betul satu lagi dan boleh.
Kairao Kendra ki MLA Laurembam Rameswar Mitei amadi Lilo Municipal Council ki Chairperson Mina Kumarina Pradhan Mantri Ujala Yojana scheme gi makada Arapti Ward number 8 ki imung Manipuda lemna gas connection pikre Arapti Young Learners Club amadi Hyangthang Indian Gramin Bitak na punna sinna pangthopa thoram aduda Hyangthang Indian ki proprietor Ibom Saningom Bomsu saruk yakhi Hauzik pau gi malakta na aten break amalo minasi. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor sorakpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungaraktaba singkidamak, amatta ngaraba upaidi, Jolib Syrup, amasun Jolib Capsule wo changne sinabiyo. Quick zone gidi Tatis College di. Mamal suma pang kuding jam mana yo suma ngoroi pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. MS Iramdam ki Laisil Aqua Project Private Limited Kabo Laikai Dolaland Dalaiba Ekoi gi factory da 250 ml 500 ml 750 ml 1 liter amadi 20 liters packaged drinking water marangkai nu phangbiragani nong nu puthok saba packaged drinking water asigi test kaw bo sungam ngamloi Bohagi mustard amadi refined oil the taste of Assam Bohagi oil chabiu Karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu leijari adongi manak nakpa store dagi phangbigani Movel Furniture Monsoon season gi oina Movel Furniture Imphal na Manipur miyam da mega furniture sale shadani fu fawgi discount pizari asida natana modular kitchen khakta oina lebiba matamda dining set ama khudol oina tamjari nasimag lengsin biraksi Movel Furniture Quaketel near Imphal College aina isasinsi medical profession se chadning bedagi karamba mafamda afaba oza krai da legadagi haina thirakpani last aina committing zabani ain binitaning thawjam ai handak ni 2018 sida manipur gi oina tok ta jaban every week this series na pangthok lim exact question jing je angang china parikha ja changor kan angang harauna nolga tholokpa net exam gi oina hairaga di manipur pumbada comet sina care lobby base yamna hengadra haiba ai thajaban Chabada Hauraba, Haksang Soktaba, Bohagi Mustard Oil, the taste of Assam. Distributor oining Basingna, mobile number +917578007064. Guwahati da contact Tobirak Yagani. Bohagi Mustard Oil. Break it tung da makataba pau pizri. Imphal district ke manung sanba wakhong amadi pukhaw laifam ani gilonaba iroi lotpi hariba mafam asigi lambi asi dolai thabi project ke canal lambi ki sarukta tauram badagi gari chatpada khudong thiningai oire athuba matamda mari lenaba department ki miyoi singna miyang sangbidrabadi maduda tholakpa afa phatigi daipta mari lenaba department na pugudabani hairi Electric scooter Okinawa e-scooter ki showroom amangasi Malum Barzada speaker Waikem sana hangdokre Thaurmaduda showroom ki proprietor Ngangom Chitrajina e-scooter si yang na thawba yaba amadi battery full charge tawrabadi kilometer sani phawba thawba yai haike speaker Waikem sana Manipur da honglakliba ainga sage khallasi yengloraga e-scooter asi sijinaba tangai fadi haike Mamang solar ki gari mayam thonagre aduna taba chumnagi battery electric ta natraga solar da charge tawraganda sagi regular charge oina pung taruk tawragadi kilometer chani thobu yaba duga pung ani katang tawraga su kilometer chani thobu yaba sumba anobu technology maman su amna reasonable loiba maintenance free oraba fuel free oraba hydra gari asi masi sagi pollution su manipur da pollution gi akan ba mayu ningi matam sida sumba gari ma introduce awidana khogi kano sina Chitrajina introduce awidana manipur da pusilai masi state sigi na kana bani hebasi mai thamjani masi aikoi khudi mona sina bagi matam tagai fadi na thamjani
Langthabal Kendra ki manung san leiba Langthabal Kunza tabalambi asi sembagi mingda sing nepak hajilaga thamlambadagi Kunza sing chathok chasin tawbada sauna akaiba oire athuba matamda lambi asi sembalo sinbiu haina lamdam adongi praja amana mari lenaba singi poning sing silakle Hujik akhoi lambi si akhoina akhoi sida surrounding de leiriba akhoina hana satpa yanaba loina semjagre adegi lambi sigi satpa yanaba akhoi balu singrul singba akhoi loina hana thajagrabani adubu marak sida akhoi gi moidika darani hai moi kharana singleba khara hapsalame akhoina satok jabadi makoi balu singan ga hapaga satpa yanaba na akhoi sembirakani na haraubani adubu singleba khara hapsalamaga hanagi leiramba lambi du adu hana moina sembiramdana chalamana akhoi na phai adu hujikti lambi ji kaimda chatpa yadre aduna hujik mayamna khangbini akhoi hana thajaramba nung mayam saita loi leiri aduna mari leinaba singna masi karamai tawrino akhoi lambi gi phibamji atubu matamda sembiyo aduga sembidragadi akhoi mari leinaba singda akhoi government da so koi kayara hana haijagre aduna hujik tangai pharaktragadi akhoi aingi mateng lora sirabo khoi khanna jarabani Imphal East District ke manung sanba lausang khongda leiba canal asi ningthina sengdok tabadagi ising sen mangam daduna nong khara kan hek subaga ising isauki awaba mayok naduna lakle masidagi ngakko ngana ba miyam na paisa khaigat naduna canal sembagi thabak chathaba hokre mari lenaba singna makata na isauki awaba mayok naduna ba miyang sangbiyo haina lausang khongge lomi amana phongdorakle mathangda koigi hojik lanai gi oiba miosingna magi lawphamda farm tawbada ising lambi hadi canal pidana farm toksin badagi mathang toksina tana koi ising nongtak ti tarai no si chingna gi takthara ga ising takthara ga koi lawpham sida ising tungsil laga stock torga leibani adagi lawpham koi mayam asi law ubu yadana law pari cha ma si law ubu yadana Koiringai da leiba Boys Scout na hangang kendra gi manung sanba maiba khulda ising isau na sokalaba miyo singda sana thanama polam sing mateng pikre Technopol district ke manung sanba Ais Moljang village ta Taramathoi soba Assam Rifles na BADB project ki makada liter ising tara humdoi sanga sanba water supply scheme ma sangakre thoram aduda Taramathoi soba Assam Rifles ke Major Aryan Kulgisip Lalet Haukip na Mariba Music when a Sarupia K. Assam Rifles na Kaikaliba Tabak Taram Singbo, Kulgisip Lalet Haukip na Tagat Pofongdo K. Technopol SP Dr. S. Ibomsa, NAF SP W. Basu, Additional SP TS Brindana, Police Officer Amakwena, Kunai Asigi, Masakto na Matau Pangtopagi Damakta, Singzamay Apun Manupilup na Police Officer Ahum Asibo Taram na Okre. Singzamay Sagrapum Leka the Pangtokiba Taram Aduda, Lubki, Makadigi Officer Ahumda, Tauna Fabagimana Piduna, Ikai Kumdaki. How's it? Roshilak Padamaru Weba Pau Amukahana. Bank process tabthabana scheme singi kudong saba lamda masida panghanba ngamdre haina food processing gi MOS Niranjan Jyoti na phongdokre amasung Manipur Sarkar gi amata ngaraba medical college Janims ta operation tawalak pa anab sing matam sana operation pangthokpa ngamdre Hoji phab gi di ISTV na mayam di pijadi ba paw matang asida loizare miyeng tabiri ba mayam punam pusu amukana film jati